hanyuma tugiye Karehe naho ku munsi rero twabwira ko hari imirwano ikomeye cyane ndetse M23 yamaze ngiri kwerekeza mu nzira z'igihombo. Rero twavuga ko kugera ihombo uvuze ko 23 iraba iri kujya mu irajya za Rubutu, irajya Warikare, irajya na Kisangani. Ubona ko inzira zo kujya Kisangani kujya Warikare, Rubutu cyangwa se muri Maniema ni izi nzira za Bunyakiri. Uvira yakabaye ijyamo Uburundi cyangwa se ubundi bwakaye bugira access yabwo, ariko imyitware yabwo, imigenzereze yabwo Saidi bwagiyeho ishobora kutazakunda, ahubwo Uvira ikaba ahantu runaka hashobora gucungwa, hashobora kuba netre, adashobora kugira ikindi kintu gikorerwamo, ahantu hashobora kuzaba hari ahantu hari nk'isoko cyangwa se ihuriro, umujyi abantu batavuga ngo hano ni iwacu. Cyangwa twabwira ko uyu munsi intumwa za M23 ndetse ubu zamaze kugera mu Busuwisi, zamaze kugera i Geneve mu Busuwisi, aho zigiye kuba zijya mu biganiro bya Doha. Nuvuga ngo bya biganiro bya Doha byimuriwe i Geneve mu Busuwisi. Bamwe mu ntumwa rero za M23 harimo n'abashinzwe iperereza bagiye muri ibiganiro, bagomba kugira gute kubyitabira mu rwego rwo kujya gute kureba uko intambara cyangwa se amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Kongo yahagarara hagati ya M23 n'igisirikare cya Kongo cyangwa se n'ubutegetsi bwa Kongo. Ibihe byiza kuri mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com, aho uri hirya no hino mu bice bitandukanye. Reka nkwifurize ibihe byiza, nkwifurize amahoro y'Imana kuri uyu munsi w'itariki 9 ukwezi kwa 4 umwaka wa 2026. Njye ni Meke Kayiranga. Iyi ni Bwiza TV, tukaba tugiye kuri amakuru avugwa mu bice bitandukanye, amakuru avugwa hirya no hino. Nkubwire ko uyu munsi tugeze ku munsi wa gatatu twibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Ni umunsi wa gatatu, mwibuke ko icyumweru cyo kwibuka cyatangiye ku itariki 7 ukwezi kwa 4 umwaka wa 2026. Uyu munsi akaba ari umunsi wa gatatu w'iminsi 7 dutangiye, ariko mwibuke ko hari n'iminsi 100 kwibuka birangira mu minsi 100, bigomba kurangira ku itariki 3 z'ukwezi kwa 7. Hanyuma icyumweru cy'icyunamo cyo kikazarangira ku itariki 13 z'ukwezi kwa 4. Aba rero nkomeza kwihanganisha ababuze imiryango, abantu imiryango yashizeho, abantu babaye imfubyi, abantu bagize ingaruka za jenoside, mwese mbabwira ngo mwihangane muri iki gihe cyo kwibuka kandi twibuke twiyubaka. Reka rero mbahe ikaze muri kiganiro, babwire ko nanjye kuba mbagezaho amakuru atandukanye. Gusa uyu munsi Bwiza TV yanyarukiye ku Nyundo, ku rwibutso rwa Nyundo, ni hariya kuri impande ya Ecole d'Art, niho twagiye. Abantu bakurikiye Bwiza TV babonye umuhango wo kwibuka ku 32 Abatutsi biciwe ku Nyundo, ndetse no gusura aho imibiri iruhukiye. Ibi byose njya mwabibonye live, byari live kuri Bwiza TV, ndetse mushaka no kubona ubuhamya bw'umwe mu barokotse bahariya ku Nyundo. Ni nako kandi abasura Bwiza.com mushaka kubona inkuru zitandukanye zigaragaza activite ziri hirya no hino mu Rwanda ku makuru ajyanye no kwibuka. Ura tukaba tugiye kujya mu burasirazuba bwa Kongo, aho tuza kuba tureba ku makuru atandukanye. Tugiye kureba sinzi niba ndi buvuga ingingo z'ingenzi, ariko reka duhere ku ruhande, aho tugiye kureba leta ya Kinshasa ndetse ni leta y'u Burundi bateguye imyigaragambyo mu mujyi wa Uvira. Ni imyigaragambyo bazanyemo abaturage cyangwa se bahamagarira abaturage mu mujyi wa Uvira. Abaturage baraza kwigaragambya bamagana twirwaneho na M23, bavuga ko twirwane bamere nabi, bavuga ko ahubwo leta ibarinze, ingabo z'ubundi zibarinze. Muri make bagiye kwigaragambya bamagana igice cyose cya M23, bagaragaza ko kibangamiye ubuzima bwabo. Iyi ni imyigaragambyo yateguwe rero n'u Burundi, itegurwa na leta ya Kongo,
ni imyigaragambyo avuga ko iraza kuba ihuriyemo urumva n'iza wazalendo n'abaturage n'abandi bantu benshi batandukanye. Barabizi ko muri Kongo bagerageza guhurura no kuba babyitabira, cyane ko hari n'igihe imyigaragambyo irimo amafaranga. Urumva ko kuba kw'imyigaragambyo mu mujyi wa Uvira, ikintu twavuga nuko atari imyigaragambyo wasuzugura cyane, kuko ishobora kuba iza ifite akantu ijugunyamo muri politiki. Uyu munsi none M23 iva mu mujyi wa Uvira yagiye ikora amatangazo menshi cyane agaragaza uburyo umujyi wa Uvira ubayeho nabi. Ibe natwe abanyamakuru twagiye twandika inkuru nyinshi cyane zigaragaza uburyo umujyi wa Uvira wagiye urudubi. Kuva M23 uvamo abantu barishwe, abantu bambuwe ibyabo, abantu baribwe amatelefone, so abantu bahuye n'ubuzima butoroshye bugereranyije n'ubuzima bari babayemo. Ariko leta ikayiga ishaka gukora imyigaragambyo cyangwa kuyorganizinga imyigaragambyo y'abaturage bazaba bagaragaza uburyo twirwana n'M23 ari ikibazo ku mutekano w'igihugu. Mbona ko ni ikintu gishobora kuba kitoroha mu gihe cyangwa se kigamije kurangaza amahanga. Uyu munsi wa none M23 ikunze kwandika inyandiko zishinja leta kwica abaturage, kugaba ibitero mu bice bitandukanye bya Minembwe. Twirwane ikunze kubigaragaza, abanyamurenge benshi barapfuye, abanyamurenge bari inka zarariwe, abantu bafungiwe inzira. Uyu munsi wa none abaturage bo mu Minembwe ntabwo basha kubona umunyu, ntibasha kubona isukari, isabune ni ikibazo, ubuvuzi ntabwo babona. Nuvuga ngo ubuzima bw'ibanze mu Minembwe bwarahagaze kubera iki? Kubera coalition. Ariko urumva bagiye kuza no bavuga bati abaturage bahariya muri Uvira bavuga ati twe tubaho neza, ahubwo twirwane niyo kibazo. Urumva rero ko nundi muvuno wundi uraza kuba uza. Hanyuma ikindi kintu tugiye kurebaho, indi nkuru ihari ni inkuru ivuga kuri Perezida Museveni, aho Museveni nawe mu mvugo rwose agaragaza ko nawe yifuza ko amasezerano Uganda yagira amasezerano nk'ayo u Rwanda rwajyanye na Kongo, amasezerano ya Washington. Uvuga ngo Uganda ikeneye amasezerano yenda gusa n'ay'u Rwanda. Aho mu mvugo ya Museveni avuga ati mu by'ukuri amasezerano y'u Rwanda na M23 ni meza rwose, ariko nta kantu gatoya, akantu kanini ugereranyije n'ibibazo biri hano. Ati kuva muri Kivu y'Amajyaruguru M23 ifite ahantu hatoya, kagaragaza ko igice kinini cya Kivu y'Amajyaruguru, urumva aravuga za Kivu y'Amajyaruguru, avuga muri Grand Nord, igice cya Butembo, za Beni, akomeza avuga muri Ituri, akavuga Hotwele, ahavuga ko naho hari ibibazo bikomeye cyane kandi bigize gute, niba bivuze ko nabo nyine bagize gute bakeneye ibyo bintu. So ni ikibazo rero gikomeye cyane, ni ikibazo ubona ko kigaragaza ibyo turi kubona uyu munsi wa none. Uyu munsi abantu tujya tubabwira ko hari ukuntu hari umukasi umaze igihe kinini ugenda ukata ibice byinshi. Kisekedi akizigiza M23 igafata ibice, Kisekedi akizigiza Thomas Rubanga akagaruka, Kisekedi akizigiza Ntuza Kayina kaza. Mu by'ukuri Kongo ubona ko igiye kuzagira gute, bizarangira harimo igisubizo. Ngira ngo abakunze kubona nka Donald Trump akunze kuvuga ko intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo yarangiye, ndetse yayirangije, akunze kwiba ko yarangije. Ariko akenshi hari igihe abantu tutahita tubyakira rimwe. Hari n'igihe rimwe na rimwe twirinda kuvuga ibintu bimwe na bimwe ngo tube twabipointaho cyangwa se tugaragaze uburyo tubizi cyangwa n'uburyo tubitekereza, ahanini bishingiye ku makuru ahari. Bakunze kugaragaza ati intambara narayirangije, intambara imaze imyaka myinshi, intambara yahuje u Rwanda. Nawe wajya kureba ukibaza rero uburyo uko amakuru aravuga ko Uganda igomba kuba igira igice igomba nayo gukoraho amasezerano. N'amakuru avuga Uganda igira abayirwanya muri Ituri, bagira muri Rubero bitwa ADF, ndetse habura n'abandi. Hanyuma Uganda yaje muri Kongo ije kuga amasezerano. Mu by'ukuri nujya kureba neza M23 mu gihe yakoraga urugamba rwihuta barebye yamaze kubohora Petit Nord Rwanda mu mujyi wa Goma n'ibindi bice bigwegereye, ubona ko yari yihuta ijya hirya. Deja ubona ko M23 ashaka kubohora ibice bya Butembo, ibice bya Kanyabayonga mbere ya Goma. Ko abantu badukurikiye bazi ko neza
M23 yabohoye za Rwindi, bohora za Kanyabayonga mbere y'ibindi bice, irakomeza igihe za Kayini, irakomeza kugeza ubwo yageze za Rimbongo, irakomeza iragenda hirya, bijyana aho noneho irwana urugamba rwo kugenda ku mwegege w'ikiyaga cya Ruberi. Ariko mu masezerano ya Washington, hari ibintu byinshi abakurikirana cyangwa se amakuru avandana agaragaza ko hari ibintu byinshi tutamenya, cyangwa tutamenye. Hari ibindi bintu bivugwa cyangwa se mu masezerano ya Doha, mu biganiro bya Doha ibyo tutabwirwa, bagira ibyo bajyana mu banyamakuru, akaba n'izindi nyandiko zigeze gute zibikwa. Urugero na bamwe mwumvise ejo muri Kabila bakwara u Rwanda afite yasinyanye n'abantu bitwa bano bantu mu ihuriro rya Kisekedi, ariko akavuga ko urwo rupapuro ni kopi imwe kandi warubitse, ati kuko iyo za kurutanga rwari kujya guterwa, rwari kujya ku social media, wajya kureba ukasanga noneho na hano Washington baduha utuntu dutoya twatundi abanyamakuru bazo bakavuga, abategetsi bazo bakabisubiramo, ariko mu by'ukuri ukabona ko hari ibindi. Ni nawe abantu bahera benshi bavuga ko nka Uvira Burundi urebye neza bushaka kuba bwaramaze kujya ku ruhande bijyanye no kuba bwaragiye muri intambara, ukazana mu wundi mujyo, ukaza kuba buri kumwe na FDLR, kumwe na Wazalendo, n'uwe n'imitwe yitwaje ibirwanisho, bakubwira ko ubundi ababizi neza Uvira yakabaye ijyamo Burundi, cyangwa se ubundi bwakaye bugira access yabwo, ariko imyitwarire yabwo, imigenzereze yabwo Saidi bwagiyeho ishobora kutazakunda, ahubwo Uvira ikaba ahantu runaka hashobora gucungwa, hashobora kuba netre, adashobora kugira ikindi kintu gikorerwamo, ahantu hashobora kuzaba hari ahantu hari nk'isoko cyangwa se ihuriro, umujyi, abantu batavuga ngo hano ni iwacu cyangwa hano ni iwacu, mu rwego kubikemura. Hanyuma wajya kureba ugasanga ukabona ko M23 wadashaka guhuza ku makuru ya Museveni. Urebye neza M23 uburyo yitwaramo cyangwa uburyo yitwayemo muri kino gihe, ubona ko hari ibanga igendana. Icyambere, M23 igeze gutya ivuye mu bice bya Rubero, ubwo ndavuga mu bice byinshi byitwa PPC Katonde, iva mu bice bya byinshi bya Bukununu, ni mu bice byinshi cyane yavuyemo. Uganda iti natwe tugiye kuvamo, ariko mu by'ukuri baraba neza ugasanga ahubwo hari uburyo bagiye kugira gute, bagiye urebye M23 ifite ahantu yakatiwe nabwo, ubwo genda vuga uko ndi kubibona cyane nko mu bice cyaro bata ahantu mugarukire hano, harimo amabanga menshi cyangwa se harimo ibintu byinshi bya politike dushobora kuba tutari kubwirwa cyangwa tutari kubona. Kabara ikati bati aha ni muharenga, Uganda ishobora kuzahera hano igihariye. Nahera ku gitabo kimwe nigeze gusoma, usije ko nshaka ko narabuze kopa, ariko hari abantu umwe nagihaye, ndaza kukibabaza rwose, ugifite mu bantu nagihaye azakinyohereze. Igitabo cy'umugabo umwe kigaragaza uburyo Kongo ishobora kuzavamo ibice bitanu. Bo bavuga ko ari balkanization, niko bavuga, akavuga ibice byo hirya bya Ituri, Hotwele, Chopo bishobora kuzaragizwa Uganda, bakavuga ibice bya hano Nord Kivu, Sud Kivu bishobora kuzaragizwa u Rwanda, bakavuga ibindi bice bizaragizwa Ububiligi, hari ibindi bizaragizwa Ufaransa, hari bizaragizwa, bavuga ibintu byinshi, harimo Amerika, hari ibintu byinshi cyane. Rimwe na rimwe twirinda kubivuga kuko ibi bintu wumva ni ibintu bitumvikana, bitanasobanutse. Kubibwira umuntu cyangwa kubisomera umuntu ukabimubwira ubona bigoye, ariko iyo ugiye gukora ukoreze sondage cyangwa ugakora ugakomparinga ntuza amakuru aba hari, ibyo situation uko igenda, uburyo ibintu bigenda bicurikwa, ibindi bicurikurwa, ubona ko hari ibintu ubona bizageraho bigahinduka. Noneho wareba M23 ivuye hari, ariko wareba neza ugasanga M23 imeze nk'iyakatiwe ahantu itagomba kurenga, ndavuga mu bice bya Rubero, cyo kimwe na Uvira. Urareba neza muri iki M23 ahantu ihagaze, ubona ko mu bice bya Masisi haraho yahagaze, wajya ruguru za Shabunda haraho yahagaze, ariko ukabona ko M23 ishobora kuzagenda ikagera kure, igiye gufasha abandi bare revolutionnaire, ariko mu by'ukuri umugati wayo cyangwa se igice cyayo yaramaze kujya gute kukibona, cyane ko M23 yamaze kugera mu bice byose by'abantu bavuga ikinyarwanda, yamaze gusa nkaho ibijyamo ndetse iranabirenga.
ibice by'abantu bavuga ikinyarwanda isa nkaho yamaze kubigeramo byose. Ugiye mu bihugu za Walungu, za Mwenga, umanutse hano Masisi niko bimeze, unagiye hiryo za Rubero na Rucuro niko bimeze. So ukabona rero ko ibintu bishobora kuzajya gute kuba uko abantu batabitekereza. Aha rero Museveni akagira ati, ndetse natume Museveni uburyo avuga, ijwi nabonye riri kuzengurutswa ku ma social media, ubona ko harimo something, harimo ikintu kiri behind. Twumve. Tunafurahia makubaliano kati ya Rwanda na Kongo. Nilipeleka makamu wa rais Arupa alikwenda huko, twishimiye ibiganiro by'u Rwanda na Kongo. lakini kwenye speech yangu vice president wanjye nilishangilia makubaliano, lakini niliwaambia wote kwamba hii ni sehemu kidogo ya shida ya Kongo, kwa sababu mkataba ni wakati wa M23, Rwanda na Kongo. M23 shughuli zao ziko South Kivu. Ati masezerano y'Rwanda ko tusubiza ati bice by'ametero cyangwa kari muri Goma ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo, ariko wajya muri mu gice cya Kivu y'Amajyaruguru tari ibibazo bindi. Ati Ituri harimo ibibazo bindi kule labda na sehemu zingine kuna shida zingine kama Uwere, wanaita Uwere. Ati muri Uwere hari ibibazo bindi. Ati kuri ibyo ngibyo hii ni hatua nzuri, lakini lazima wafanye zaidi, na ikifaulu itakuwa kwa faida kubwa kwa Afrika Mashariki. Ati gice n'igikunda kizaba ari cyiza ku gice cya East Africa, ariko urebye neza ukabona ko Museveni mu byavugamo harimo kugaragaza ko nubwo M23 ndetse n'u Rwanda na Kongo basinye amasezerano, hari bimwe mu bice bigifite ibibazo birimo nka yavuze muri Kivu y'Amajyaruguru icyo kimwe, akagaruka muri Ituri ndetse no muri Hotwere. Bigaragara ko Uganda rero nayo ishobora kubishaka cya gice, ibishobora kubihuza na cya gitabo twavuze tubabwira. Ndaza kucyaka abantu nagihaye umuntu azongera akirebemo, ariko ni nako kandi twanareba twabwira ko uyu munsi intumwa za M23 ndetse ubu zamaze kugera mu Busuwisi, zamaze kugera i Geneve mu Busuwisi, aho zigiye kuba zijya mu biganiro bya Doha. Nuvuga ngo bya biganiro bya Doha byimuriwe i Geneve mu Busuwisi. Bamwe mu ntumwa rero za M23 harimo n'abashinzwe iperereza bagiye muri ibiganiro, bagomba kugira gute kubyitabira mu rwego rwo kujya gute kureba uko intambara cyangwa se amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Kongo yahagarara hagati ya M23 n'igisirikare cya Kongo cyangwa se n'ubutegetsi bwa Kongo. Akaba rero ari muri ubwo buryo bagiye i Geneve, bakaba bagiye i Geneve mu gihe muri Katari cyangwa se mu gice muri Doha hakomeje kugwa ibisasu hanini kubera intambara y'Amerika na Iran. Numva ko ibintu biragenda bigira gute biba ibindi. Amakuru kandi akavuga ko nubwo M23 yagiye muri Geneve mu Suisse, hari ibyo yahagazeho. Nuvuga ngo kwibwira kuva mu mujyi wa Goma, kuva mu mujyi wa Bukavu, hari ibice itazigera kura. Cyane ko Kongo yo igenda mu biganiro ivuga ko M23 igomba kugira ibice irekura, hanyuma bakabona kugira gute kuganira. Amakuru akavuga ko M23 muri bagage yajyanye muri mu Suisse harimo kuba itateze kuva mu bice byayo yabohoje, ahubwo iri kubwira Kongo ngo niyifashe gukomeza ubuyobozi bwayo, gukomeza ubuyobozi bwa M23 cyangwa gukomeza ubuyobozi bwa M23 mu bicirimo. So rumva rero ko harimo ibintu byinshi. Ni nabo kandi akomeje kuvuga amakuru y'umujenerali witwa Kapende.
Edi Kapende bavuga ko yamaze gufungirwa i Kinshasa. Uyu nuwe arushinzwe ingabo muri Katanga. Uyu biravuga nyuma yuko mu gice ayoboye cya Katanga hamaze igihe kinini hari intambara muri teritwari ya Mitwaba, ndetse yaje no kuba Tombe. Ibatombe bivuye ku nyeshyamba zitwa MDKC, inyeshyamba z'abarevolutionneri bo muri Katanga zivuga ko zigomba kubohoza intara ya Katanga ndetse zikaboza na Kongo, zigahirika ubutegetsi bwa Tshisekedi. Izi nyeshyamba zivuga ko impamvu yo gufata ibirwanisho zikajya kurwana ari uko ubutegetsi bwa Tshisekedi buhatira abantu guhunga, bukabica iyicarubozo, abandi bukagira gute bukabafunga. Ibi rero ngo bituma bagomba gufata intwaro bakarwana. Hanyuma andi makuru turi kubona n'imboni zacu ndetse no muri ku ruhande rwa coalition, hari ubwoba bwinshi cyane yuko umujyi wa Pinga twababwiye ejo nge n'umugenzi wanjye Kedi twabwiye ko umujyi wa Pinga ari umujyi uri ku isahani ya M23. Ni umujyi kandi twababwiye ko ari umujyi ufite icyo uvuze muri Kivu y'Amajyaruguru. Twanabwiye ko ari umujyi ufite icyo uvuze muri no ntambara, kuko ni umujyi M23 idashobora kujya imbere. M23 ntiyasinzira muri Masisi igihe umujyi ukirimo coalition. Uyu mujyi wa Pinga ni umujyi coalition yatakaza nayo igahita iburana bari kare. Bivuze ko Pinga ni ikintu kinini cyane. Pinga niho hantu hava amabuye akorwamo batiri, ibikoresho bya drone. Pinga ni umujyi ugizamo ibikoresho bijya mu mashyamba ya Rwindi ndetse no muri mashyamba za Gatoyi no mu bindi bice. Pinga ni umujyi reinforcing ibice bitandukanye birimo Masisi, birimo Rucuro, birimo za Beni. Pinga rero numva ko ni ikindi. Amakuru dufite hano ravuga ko ngo hari ibikoresho byinshi byagaragaye by'imodoka nyinshi cyane. Bavuga ko ngo reinforcement, ngo ramforo nini cyane ya M23, ngo y'abasirikare benshi b'imodoka byinshi ngo bagaragaye muri Masisi centre, ngo hamakamyo menshi y'abarwanyi yaturutse Mushaki rwose ajya muri bice. Aho nubwo imigambi yabo ngo nubwo ngo bari hariya, ariko ngo ntago abantu baramenya ikiri gutuma abasirikare bajya hariya, ariko abantu benshi bagatinya kujya gute kuba babitangaza. Gusa icyo twavuga cyo twe nuko mu bigaragara bona ko urugamba ari rwo rugiye kuba. Urugamba nibwo rugiye kuba. Nubwo nabwiye ko hari ibice na M23 ishobora kuzagira isa nk'iyakatiye mu masezerano, ariko hari n'ibice izagira mu rwego rwo kurinda ibindi. M23 ishobora kuzafata ibice bimwe na bimwe mu rwego kugira ibindi. Kuri iki gihe kuri inshuro ingabo nyinshi ziri kujya muri bice, ingabo za M23 ziri kujya Masisi, ziri kujya mu bice byegera Uvira, ziri kujya mu bice bya za Mwenga. Amakuru avuga ko rwose M23 mu gihe gito ishobora gufata umujyi wa Uvira, igafata umujyi wa Baraka ndetse na Karemi. Iyi ni imijyi iri ku isahane, mu gihe twe tuvuga n'umujyi wa Pinga ko uri ku isahane. Impamvu Pinga ishobora kujya ku isahane ni impamvu yuko hari ibitero byinshi bikomeje kuza bivuye mu mujyi wa Pinga, kuko Pinga niyo ikorerwamo amanama yo gukora za operation. Pinga niyo abazarenda bose niho bahungiye, FDN niho yahungiye. Pinga niwo mujyi umeze nk'icyicaro cy'iki cy'abazarenda uko ni, cyangwa se icyicaro cya region ndetse na regiment bya FARDC. Ngira ngo no mu kiganiro twakoze mwumvishe abaturage babwira umujana witwa Inyansa, bavuga ati M23 yaje bakubitagura inkoni zo kunda, tiraje bahondagure, iti niyo Pinga na masaha makeya, Pinga irabarirwa ku masaha makeya mukayibura. Amakuru twebwe turi kujya tubona nuko ari gukwirakwira, ndetse ku binyamakuru byo muri Kongo, binyamakuru bya leta byose bivuga ko M23 iri kujyana ingabo nyinshi n'ibikoresho mu mujyi wa Masisi zone. Urumva ko ibintu birimo birabadirika, cyangwa se ibintu birimo birahindura isura muri kino gice cya Kongo. Umuntu rero akaba agomba kuba ategereza ibigomba gukurikiraho, aho abantu bashobora bati nyamara ahubwo ni moto umuriro ushobora kuba ugiye kwaka, M23 ishobora kuba ifite ibice igiye kwisubiza. Ikindi gihe hari amakuru avugwa ni ukuba babasirikare twavugaga FARDC yayoherejwe na M23 asikajya mu bitanu. Amakuru hari aravuga ko FARDC yarakane ntabishaka,
mu gihe mu minsi yashize minisitiri w'itangazamakuru akanumuvugizi wa leta Patrick Muyaya yagaragazaga ko abasirikare bagomba kuhabwa demob, ariko amakuru avuga ko rwose batabanga. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivuga ko rwose iri gukomeza gushidikanya kwakira abasirikare babarirwa mu 5 ba FARDC bafatiwe ku rugamba bafashwe na M23 bamaze igihe kinini cyane bareba, bakaba rero bamaze ukwezi kurenga M23 yageze guteyaremeye kubarekura. Komite mpuzamahanga Croix Rouge SSR yaregewe kandi ivuga ko yiteguye gushyigikira iriya nyine yabahawe, bako yiteguye gushyigikira iki gikorwa ibyumweru bike ngo bishize, ariko biravuga ko byari bikomeye mbere yuko byoroha mu minsi yashize. M23 ikaba ko ngo yakaje umurego ndetse ishinja Kinshasa kwanga kwakira abasirikare bayo bafatiwe ku rugamba yemeye kurekura. Ku ruhande rwa Kinshasa ngo gushidikanya kurakomeje, bamwe mu bayobozi ba Kongo baratinya ko abasirikare ba FARDC bagenda ari abacengezi bakorera M23. Ndetse ngo umwe mu bantu begereye Perezida Tshisekedi wavuganye na RFI yagiye kure aravuga ati kuki bari guhatiriza, ese barabikorera ineza cyangwa bafite umugambi uhishe? Tubabwire ko hano igihari nuko ubutetsi bwa Kinshasa bwo buvuga ko bano bantu baje kuneka cyangwa se bohererwa kugira ngo bajye gufata umujyi wa Kinshasa. Abandi bayobozi kandi bahisemo kwigengesera bagaragaza ko aba bari imfungwa z'intambara kandi ko iki kibazo kimaze amezi hafi 6 kiganirwaho. Umwe mu baminisitiri yabwiye RFI ko ari ngombwa ko ibintu byose bikorwa hakurikijwe inzira ziteganyijwe. Amakuru agera kuri ikinyamakuru mpuzamahanga akavuga ko ikibazo cy'abari abasirikare ikibazo cy'abana basirikare kiri mu bizigwaho, ariko ngo nta gahunda yo kubishyira mu bikorwa igaragara. Andi makuru kandi ava muri diplomate avuga ko nubwo impande zombi zumvikanye, imbogamizi ngo z'amafaranga zishobora kudindiza igikorwa cyo guhererekanya imfungwa ku ruhande rwa leta. Umva ko Vitoro 5,000 iracyari ifite 5,000 FARDC yanze, M23 iracyagize gute, iracyabafite. Kinshasa yarabanze iravuga ati none mwamutuzaniza amaneko, none mwamutuzaniza amaneko, ubundi abantu twabizera gute? Aho ku rundi ruhande ushobora no kubyumva, ubundi wa mugani Kongo yakwizera gute ko abasirikare ari abayo ko nta uzukuri. Ibi niko bimeze. Hanyuma tugiye Karehe naho ku munsi w'ejo twabwira ko hari imirwano ikomeye cyane, ndetse M23 yamaze ngiri kwerekeza mu nzira z'igihombo. Rero twavuga ko kugera ihombo uvuze ko 23 iraba iri kujya mu irajya za Rubutu, irajya Warikare, irajya na Kisangani. Ubona ko inzira zo kujya Kisangani kujya Warikare, Rubutu cyangwa se muri Maniema ni izi nzira za Bunyakiri ndetse na Warikare. Rero bikaba bigaragara ko ariyo makuru ahari. Makuru nakiriye rwose nuko M23 rwose ngo mu gihe gito iraba iri kujya kure cyane. Akongo rero mu gihe ubutezwa Kinshasa ngo gwitegura gusubira ku meza biganiro hagati yabwo ngo n'ishyamba za M23 ngo mu rugamba muri Kivu zombi hakomeje kuvugwa imirwano ya hato na hato n'ibitero bya drone. Aho kuri tariki ya 9 z'ukwa kane hano havuga imirwano n'inyeshyamba za M23 n'inyeshyamba za Wazalendo zikwana na leta FARDC mu bice bya Mutare, Kamore muri groupement ya Ziraro muri sheferi ya Buhavu muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo. Indi mirwano kandi yagaragaye ahitwa Bindobo muri groupement ya Ufamandu muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Rero bikaba bigaragaza ko ngo abantu benshi barimo abagore batwite abana ndetse n'abana n'umuga bari guhunga berekeza i Rurambo, kandi ngo ahitwa Biriko muri teritwari ya Warikare. Kuri wa gatatu ushize itariki ya 8 Mata isa 10 za nimugoroba indege zitagira pilot nabwo zaje kurasa M23 mu bice by'Amasisi muri Nyabyondo. Irango itangazo ejo M23 arikoze tuva muri studio igaragaza. Hari kandi imbona n'ibikoresho n'abasirikare bivugwa kwerekeza mu gice cya Masisi, benshi batibije gufata umujyi wa Pinga ndetse no kujya muri Warikare.
hari kandi imirwano iri kugenda yerekera Ihombo yinjira muri Bunyakiri igenda iharenga, bati nabyo imirwano irerekera muri Warikare, irerekera Rubutu, irerekera Maniema, irerekera Kisangani. So, hari inkuru nyinshi zivugwa, hari n'imyigaragambyo iteganyijwe kubera mu mujyi wa Uvira. Hari byinshi bihari biri kuvugwa rwose. Umuntu yavuga ko makuru arakomeza kugenda aza yiyongera umunsi ku wundi cyangwa se isaha ku yindi. Ikindi twarebyeho nuko wanyereza ku yindi nimero Justin atari ngiyi. Ikindi twareba nuko twavugaga nuko Museveni avuga ati amasezerano y'u Rwanda na Congo na M23 ni meza cyane, ariko Uganda nayo igize nk'ayangaya byaba ari byiza cyane kurushaho, cyane ko Congo ifite ibibazo byinshi cyane. Ati ibibazo bikomeje kuba byinshi cyane. We Museveni akavuga ko igice kinini cya Kivu y'Amajyaruguru kirimo ibibazo, ndetse akanavugamo igice cya Ituri, akavugamo Hotwell, akabata hose hari ibibazo bikeneye kujya gufata umurongo. Ibi bigahuzwa nuko ubona ko Congo igenda igira ibibazo byinshi cyane, igenda igira flow nyinshi cyane. Izi flow zose kandi ubona ko zigamije zigamije guhindura ibintu, aho twabihuza ko Congo byanga byakunda ishobora kuzajya kuzisanga yacitsemo ibice bijyanye no kuba ubutegetsi uwe nibushaka kumvikana n'iyi mitwe ifite itwaje urwanisho, bushaka kumvikana bashaka impindura amatwara, ahubwo ubutegetsi buragumya kunangira. Twarebye mu minsi yashize hari intambara zaberaga muri Katanga, MDKC irwana ifata igice cya Mitwaba. Turi mu minsi yashize hari ahantu bita muri Iyanya aho inyeshyamba zakubise FARDC zirayijujuba irirukanka mu mujyi wa Mucaca. Tukareba kandi mu bice bya hano muri Masisi nuko hose FARDC ikubitwa cyane. Hanyuma andi makuru nuko hari abaturage ngo bafashwe na P5 muri Kajembwe mu gice cya Kimurenge, ubwo ni mu bice byegereye Minembwe, cyangwa se muribuka ko bano ba P5 baje ahitwa ku Ndondo ariho bafite ibyicaro. Hanyuma bakavuga ko nyuma yo gufatwa bugwate hari amavideo bategetswe gufata ngo bashimagiza leta Ndayishimiye ndetse na leta Kisekedi. Ubwo birahura na bimwe twavugaga by'iki byo kuba abaturage bo muri mujyi wa Uvira bagomba kwigaragambya bashima Burundi, bashima Kinshasa, ariko bamagana twirwaneho ndetse na 23. Urumva ko ibyo nabyo n'undi muvuno leta mu gihe yo tw'igitutu cya politike kiyishinja kwica abaturage, kubuza uburenganzira abaturage bo Minembwe, kuba batagira umunyu, batagira ubuvuzi, batagira amavuta, batagira isabune, isukari, ahubwo no bagahita bati kaducisha no muvuno hano hirya, hanyuma iyi bombe twirwana mve turabarwanayo na AFC barwanayo, mu gihe twebwe turatugize gute dukora ibindi. Urumva ko ibintu biragenda bigira gute bihindura isura umunsi ku wundi cyangwa se igiye ku kindi. Kandi uko ibintu bikomeje kuba imberenge, ibintu bikomeje kuba magasa, ibintu ntibyoroshye, naho kandi twirwana nayo ikomeje gukora za operation za mobile special force, za operation zinjira mu bikundi, mu bikundi bya Wazalendo mu ngabo z'Urundi, muri FDLR, FARDC zikajya gute zikaba zengereza. Kirwa ko uyu munsi mu gihe twibukaga jenoside yakorewe Abatutsi mu karere ka Rubavu mu murenge wa Nyundo, bagaragaje ko abanyamurenge muri iki gihe bari kuzira ubwoko bwabo. Usibye hano Kajembwe, ariko n'ahandi no ku Ndondo n'ahandi hose bagiye bashimuta abaturage. Ni ukuvuga ngo ibice byegere Minembwe byose, buriya bice by'imurenge hose bashimusa abaturage b'abanyamurenge. Ikindi bano bagabo bakomeje kurya inka z'abaturage. Naryo nsanga kuva bahagira amaze kurya inka zirenga 10 z'abaturage, ntago bazica ku ruhande. Rero abaturage bakabageze gute bakomeje kubangamirwa n'izi ngabo. Niko nanavuga wenda dusoza nuko mugenzi wanjye yabinyukije Justin, uyu munsi ubwo twibukaga jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro 32 hari ku Nyundo, watanze ikiganiro yavuze ko abaturage b'imurenge cyangwa se abanyamurenge bari mu bantu bari kuzizwa uko bavutse, bari kuzizwa ubwoko bwabo. Muranabizi ibyo nta nubwo batubitindaho, bwizi kunze kubigaragaza. Mwarabyumisha bitwa bafye Kaduyi muri Uvira, bako badashaka Abatutsi bagomba kujya mu Rwanda, abanyamurenge bagomba kujya mu Rwanda.
abitwa ba Yakutumba barabivuga, abitwa ba Makanaki barabivuze, bavuga ko abanyamurenge bakwiye kugira gute kujya mu Rwanda badashaka abantu basa n'abanyarwanda. So ni byinshi cyane twavuga. Reka rero tubashimire, tubabwire ngo tuzagaruka mu makuru yacu mu bindi biganiro biri bukurikiraho. Mugire ibihe byiza. Genda Mike Kayiranga, twongere mu yandi makuru ataha.